سلاڤۆریس ون حمود زانن ئەڤرەوشا خراب ئیرۆ گۆرۆژاڤای کوردستانی تێدا دەرەباست بێ هەموو دەستێ ترکیا تێدا هەیە و رێجیما ئەردۆگان یێنگۆ gelek planên stratîcî pêk anîn û armancê gotxwestin bo Kurdistana Rojava dest xistin yek jê medît çawa rêveberiya Xweser îro tê hilweşandin û medît gelek caran rejîma Colan ya Ahmed Şer'a dibêjin û serkirdeyê jî dibêjin ser televîzyona dibêjin dibê tiştek navê rêveberiya Xweser ser xaka Sûrî namêne û hikûmeta Sûrî wê destê xwedeyne ser hemû xaka Sûriya ser yani qezdawana ser Rojavayê Kurdistanê ser Sînor ser dezgehên dewletê ser bîrên petrolê û gazê yani her tiştê bikeve destê wa de û em vî tiştî dibînin û em dibînin çawa rêveberiya Xweser yan PYD vî tiştî qebûl dike û yani weka dibêje alîkariya desthilatdariya Şamê dike got ev armancê na bi dest bixe û em dibînin çawa hêzên Sûriya Demokrat nema em vegerahane hêzên xwe Kurdî tenê û piştî got xiyaneta wa hêzên Erebiyê di hindir wê Qesedê de bêçilo qulibtin û berê tifingehê xwe dana şervanên Kurd çi xort çi keçik heta niha jî em nizanin dihê hezara ê got zindana dan ê got hatine kuştin yan şehîd ketine yan hatine revandin heta niha em nizanin mesîrê wana çi ji wa hatiye û ya dîtir jî rexkî dîtir jî medî Tirkiya armancek xwe dî jî pêk anî plana wê na got Kurd negihine daxwazên xwe siyasî û netewî çi federalî bê çi mafên netewî bin em îro dibînin tiştê got yani bêgoman û mixabin hêzên siyasî Kurdî istislam bûne û qebûl dikin yani mafên Kurdan hatine ferskirin ser Kurda ji rexê Tirkiya ve û ji rexê şerع ve ya got dibêje Mersûmê sêzdeha got çi kesê bê nasnama Sûrî ecnebî yan mektûmel qeyd wê bina hemwelatiyên Sûriyê wê bi şeklekî fermî cinsiya ya nasnama Sûrî werbigirin ya dîtir jî zimanê Kurdî nabe zimanekî netewî yan welatî Sûriya de bi rengekî fermî na wê weke maddeka vê got zarok di dibistana de fêr dibin çi zimanê Erebî bê çi İngilîzî bê 2 saet 3 saet di heftiyê de ne zêdeyî wilo ya dîtir jî medît çawa Colanî hîn jî musir bû û muqir bû ser mesela ino Sûriya Cemhuriya Erebî yani ev navê got behs lê kirin berê Sûriya navê na Cemhuriya Sûrî bû Erebî têde nebû ev na dîse jî bikar tênin musirin wek hişmendiya hizba behs Sûriya Erebî ye û ev nake dihêlê Kurd û netewiyê dî ew jî bibine Ereb û ev nake nasnameya Kurdî yani hewiya Kurdî jî tê perçiqandin û helandin bin hewiya Erebî de û nedûre jî sibat pêşerojê de em bibînin ser aîdiyê yan hewiyê Sûrî deynin Erebî Sûrî bêçilo nîzamê rejîma behs wilo danî ji Kurdara Kurd dixistina Ereb rexkî dîtir jî em dibînin çi planê Tirkiya îro têne meşandin di xaka Rojavayê Kurdistanê de û hêzên leşgera Sûrî hino wê bêne xaka Rojavayê Kurdistanê wê kontrol bikin yani rast e hinek serkirdeyê ê rêveberiya Xweser yan Qesedê dibêjin bêne ev tişt ne rast e ne wilo ye û em ê bine şerîk û em ê par bikin bi desthilatdariya Şamê re ino dezgehên hikûmetê em binêvî û bîrê petrolê yan huseta behra Kurdan jî ji aboriya Sûrî û ji petrola wê nake û ji çandiya wê jî ew jî wê nisbeke Kurda tê de hebe ev na timam
نراستن يعني ام دبینن ایرو ریوبریا خسر یاگو به بن رێزانیە یان سەرپەرشتیە پەیادێرە و چەند حزبێ کوردیژی دی بێرەنە ڕەخکی دیترژی ئەنەکەسێ هەردوو ڕەخ ئەم دەبینن ئیرۆ بازدان بەرێ خۆ ددنە شامێ و سەربلنداییژی ینی دبێژن دبێ ئەم زاروێ سووریانە ئەم سووریا پارچە ناکن و ئنۆ ئەف ئالا سووریا ئالا مەیە و ئەمێ پارچەک بنژێ دەستهلەداریای شامێن و ینی ئەف شتەغالیێ یەگۆ بڕاستی گریەکی تێن کەنەیەکی تێنن وێنا دەبێژن و مەدیت بەرێژیش چاخارێ جیم کەت مەدیت چاوە پەیەدێ گەلک سەرکردەیەن خوا یان شاندەیە خوا دشیان نەشامێ دانوستاندن بحکوومەتە ئەحمەد شەرعەتکردن و ڕەخکی دیژی گەلک کوردێن ئێن بەعسی و کوردێن یەن سەربخوا و یەن گرێدای بسەر ئەنەکە سێڤەژی لوا کۆلانên شامێ و دەستگی هێوێنال دەریێ هەڤالبەندێ ئەحمەد شەرعەت خستن ینی بهێوی بوون گۆ واناکێ دەریە ژوار vەکن و استقبال بکن یان وانا دعوە بکن حکوومەتێرە ڕوون ئەف پێک نهات لێ مەدیت نها د نەورۆزێدا يعني طبعا اف بلانا تركيا ji bo Kurda yekîtiya Kurdî ji dûr re bixê ji bihilweşênê û ev rexkîva armancavê kemîn bû û dawa şiyan da ji enekesê re û serokê enekesê Mihemed İsmaîl û hevalibendî wî jî medî çawa bazdan berê xwe dane Şamê û cilû bergê Kurdî jî li xwe kirin û ne dûre jî yani ev مسئولê siyasî yê desthiladariya Şamê li Hesekê wa ji war gotibê cilê Kurdî li xwe kin ji bo ka henekê xwe bi Kurda bikin bê meyzêna va em we qebûl dikin jî bi cilê we û bergê we Kurdî yê folklorî jî û em Newrozê jî bi we re par dikin înno em şehnaziyeke li cem me înno Newroz bû cejneka Sûrî û medît çawa Mihemed İsmaîl direk ya gemar fatin de rûnandin û çendek Kurdên yên Beዕsî Kurdên sixte jî anî bûn ew cem hevdû rûnan ji bo karibin yeketibêjî îhana enekesê bikin bê meyzên ji pêş miletê wa ve jî we arzan bikin bê meyzêne yanî win li cem me nerîna me de win weke vana yanî û ne ji wa çêtirin û ev nake bi rastî cihê şermiyê bû fedîkariyê bû bê çawa hinek serkirdeyên ehzabê wê got xebateke dirêj karê siyasî de dikin cem va xelkê gemar rûniştin bi rastî û medît yanî ew bi xwe colanî û tirkat xwestin namekê bişêne ji Ewropa û Amerîka re jî û cîhanê re bê meyzêne tê astengiyan problem Kurda re nîn va Kurd cem me ne û birayê me ne û va me çend mafê wayî kulturî seqafî me dane wa nakê û me wa bixne berleman de jî ev mafê Kurdan e ya dîtin jî rexkê dî jî yani divê yek vê jî bêjî yani Mihemed İsmaîl û çend Kurdên yên Golsînga xwe dixin dibêjin ya ên rexêdî jî peyedê dibêjin dibê em şerîkin vê hikûmetê re em zarûyê vî welatî ne û mê Sûriya tê guhertin bi rexê azadiyê re çê û em mafê xwe distênin û em spasiya Ehmed Şer'a kin got ji bo Mersûmê sêzdeha yani ev timam hûn derewa li nefsa xwe dikin yekemîn û derewa lê miletê Kurd jî dikin ji ber got Mersûmê sêzdeha nasnameya Sûrî bi rengekî dest yani zulm û zorê ji we hata kişandin hewiya Sûrî yani û qanûna Sûrî de yê got 5 sal ser xaka Sûrî bijî cinsiya Sûrî werdigire yani hewiya Sûrî werdigire yani ev nakê mafekî rewa ye dinyayê timamî ne mafekî siyasî û ne mafekî netewiye yani ke Kurd ke miletê Kurd ke netewa Kurd ya dîtir jî yani te netewiya duyemînî Sûriya da belkî di zêdeyî 6 milyon Kurd jî bê Rojavayê Kurdistanê ya xaka Sûriyê giştî jî yani heqê te ji mafê te ye înno zimanê Kurdî bê zimanê fermî bê çilo Erebî fermî ye ala Kurdî divê bê hildan li hemû dezgehên û xaka Rojavayê Kurdistanê medît çawa wî xortê Kurd yê bi şeref û namûs bû medît çawa qebûl nekir got ala rejîma Şamê bê hildan li Kobanê daxist ji ber got yani bihvlawî û xwînawî û netewiya wî Kurdî dişewitî qebûl nekir eqas zulm û
وتشتيقو هاتا سري خورت وكشكي كردان الرقة وديرا زوري ودير حافر والشيخ مقصود وأشرفية قبول نكر بيتشلو أف هوف إيجو تخصتن بكفنا خاكا روجافاي كردستاني وإيريشي مالو شرفي كردا بكن جبرولو راست أف آلاغو تهاتا هلدان الكوبان وإيرو الخاكا روجافاي كردستاني لا آلا كردايا كانجي سوريا بي ديمقراط وكافيك تشيبو وداخوازي كردان ما في كردا بيك هات نا مشكلة تشقال بي وعديقو اتفاق سر تشيبي بي يعني ما نعنينا لي أزرابم خو أرزان بكم وأزبري خو بدم الشامي بيقو أز ببرسم الآلة كردي قد نوروزي دهاتا برشقاندن وبلنجي خوي قمار بيلي كرن إيريشي خورت ومالباطي كردان الرخي عفريني وحلبي كرن جروجان نوروزي لواخستن ويكجي هاتا كشتنجي جبروي آلاواي قمار ياقو تركا وهزين سوري يجيش سوريا الوطني بيتشيا ميليشياتي وانا جو إيريشي عفريني وغريس بي وسريكانية كرن دزو مالي كردان تالان كرن وتشتكي قمار نما جو نكرن تحقيق كردادا طوانين شر يعني تشيرنجي ون بريخو ضدنا الشامي ون سريخو بلند كنت بولا يعني دريكي إيجابيا ننايني فبوا وشام دستي خوش مرد فكي ومجبير كر انه افناك درفتك ديروكيا ايرو كرد دچنا قصر الجمهوري يعني ابناء ندرفتك تاريخيه تت سوريا تاي حقي تاي والعراقي سروكي عراقي كرده يعني بس نقو انه ندرفتك تاريخي بس كردا بخوينا خوب خباتا خوب اريكاريا امريكا وبريطانيا وفرنسا ايرو جيل روجافاي كردستاني امريكا وبريطانيا وفرنسا اريكار بنجورا 10 صالال بروا دانج بو ببنا يك ونبونا يك لي ونكاري بون الغورفي قناغا تاريخي ديروكي بن يعني بيادي بريخو خد شامي وانا كسيجي بري خدا شامي باي جولاني دغرهن تخوازن ببنا زلامي في دستهلاداريا ياغو خوين مجوكر وياغو دستوردان كر وكشتن كر تحقيق درزيادا وفلها وعلوية وكردادا ونئيرو دبجن درفتك ديروكيا وجبير كر أرمانجين ومافين كردانيين سياسي ونتوي وجبير كر فيدراليات وجبير كر آزادية سوريا وديمقراطية سوريا وجبير كر إنه قلكي ظلم وزور الوهاتية وش حقي وانا وين يعني مصير خوايان بيشاروجا خوا بريارة باشتي دبستين وچي سيستيمات ديمقراطية سوريا دا بيك بي الغور داخوازي ملطي كرد وأفقاس تشبير كر وجبير كر دبن آلا سوريا دا چقاس أف آلا نهايا نو چقاس كرد هاتنا كشتن كتنا زندان هاتا يعني براستي جيف شرمية وفدية يا تشتيك جرينج انه تركيا وجولاني تخوازن بيك بينن او كاري جولين سيجراهم چند كونغرسمان دكن جبو بروژه پاراستنا کردان لی سوریا کنگرس دا ببی جبو بیز قانونك يان زاغويك ياسايك يعني برغون ها صرت شغلن وافناوا برافيتي كتش ريفابريا خسر ريفابريا بيدي قدتشنا الشامي وتشتي جولان وتركيا بيكتينن الجوردا خوازي او جلان ويا رخيدي ترجي تشلو انا كسي باوجي بازان بري خددنا الشامي ودخوازن تفلي جولاني ببن تش جولاني بديوا قبول دكن شارداري نما في كردانا نافيتشيا باريزگاه حسچا گو باريزگر كرد بي نما في كردان افتشتكي روانا تشتكي نورمال قد بيني يعني خاكا روجافاي كردستاني يعني سري صدي نوت ونه فاصل نوت ونه كردن يعني جو هالبجارتني ديمقراطي شي ببن زلال بلدي سري صدي نوت وي كردبن يعني اندامي وي وسركردايه باريز سروكي بلدي وي كرد بي باريزگاه حسچا وي باريزگر وي كرد بي يعني از نزانون ضراوة نفسها خطكن ياون تشتكي فيهم ناكج ما فين نتوي وسياسي يعني براستي جهة شرمية قو إيرو بارتيان سياسي كرد بونا رولك يان أداتك يان سلاحك الدستي تركاتا ودستلاتاريا الشامي قو إيرو تشتي قو لينسي جراهام وهفالينا ين اندام كونغرس امريكي سركار دكنج بو باراستنا
کردین روجاوای کردستانی ایرو تی براویتی کرن گاوا صبوی ترکیه و جولانی بیجنا توم باراک و بیجنا کنگرس و بیجنا به تظلم و زور کردین روجاوا نینن و برای من و تینا جمع شامی بزمانی خوی کردی جی دچنا دیبستانا و پارێزگەها حسچاژی کووردا و کووردا پارێزەری وێنا و va مەسوورەتی خۆشی هەفتوو گرت و ما دیلان کرد نەورۆزێ دە ئەم هەڤرەنە و تێنە جەممە شامێژی جلو بەرگێن کوردی یعنی ئەز نەمازانم چ بێژم خویایە مڵەتێ کورد لە ڕۆژئاوای کوردستانê bê rêberê siyasî mane û ew yekîtiya Kurda jî hate helweşandin ya biryara 26 Nîsanê jî ew jî çû ji ber gopeyedê û enekesê pişxwefedî kiribane wê israr kiribane li ser Amerîkiya û Ferensiya û ser desthiledariya Şamê kes ji menayê Şamê tenê şanda netewî ya got 26 Nîsanê çêbû lê mixabin wa miletê Kurd û mafên netewî û siyasî Kurd wa firotin roja û gihana Şamê.